Tshela uthi into emudlayo ukuthi umshawa nile wena unomntwana yena akanamntwana into emkwatisayo my brother vele wena unomntwana oze naye ukhani umshawa nile manje waye my sister ungayenza ukuthi isikhosi lingane at least ibe 1-1 ke ibe equal naye abe nayo umntana wakhe my sister njengomjini qala ubaba umntana mangithi support umntana naye maka somsebenzi umceli Ona rona retsa siku machine ungatata say stay calm don't see machine it repeat the keys or a two piece forget no matter the kitchen empilo is a costa goge nama osta Brakepi kunjani ngikren nami ngiyaphila uthi ukhuluma no Rich la from Rich Nation TV ne ngithole email yakho mfethu ungibhalele vele email ngibhalele okay uthi ngajabulela ukuthi nje utshela ababukeli la ukuthi la kahle kahle usibizeleni la mfethu kahle la ngibizela ukuthi email yami mfethu yenzakala ngishaya ngo-1 mfethu ngishaya ngo-1 shoot manje ke yabo ngo-1 as in like yena unomntwana wena awunamntwana anginamntwana manje ke mengimtshela ukuthi ngifuna umntwana yena uyangiqaba ukuthi uzonginika kanjani umntwana ngingakwazi ukuprovide so uyakwazi ukuprovide kodwa ngiyaphanda mina ngiyazama ngendlela kanjani ayikhulumeki indlela ophanda ngayo serious kakhulu mara ugangi nangangi silonge sungagangi umphando silonge sungagangi athema ngithola so wena usibizile la ngoba ufuna ukuthi nje siyokhulumela nemedia yakho ukuthi igama mntwana ilokho kuphela wena ukhala ngewanila uthi ngikhala ngewanila akwazi ukuthi angaba nomntwana mina bakushaya manje okay fine ngifuna understand ukuthi lo mntwana lo umthole ana wena naye nijola or uze naye uze naye ke umthole komunye umjida okay so wena na ufuna ukuthi nje kubonakala ukuthi nami ngikhona kubonakala ukuthi ngikhona okay awuthi amayi kuyazwakala ayikho indoda engafuni like ukuba nomntana ngithola so into soyenza thina njenge Rich Nation TV asimane sihambe simlanda yabona sicala sijika lapha ebhasini siyamfonela siza ukuthi ukuphi and then siyamlanda ngoba akusizi ukuthi sivele sisuke sithi siyomfuna kuphi masifika lapha simthola kusho ukuthi sizula ikasi lonke ngithola mara singaya la ebhasini simfonele asitshela ukuthi ukuphi icetha siyamlanda ngithola mara masimfonela umjambisele ukuthi uphethe mina ngoba mawuthi uphethe mina athi uzobaleka ngithola ngiyakuzwa uready kodwa singamlanda ready singamlanda siya bafo manje njengoba sifikile la uthi uhlala kulo lekasi leli uhlala kulo lekasi nangu simele kuphi nangu walo skip esiblack phethisi ngithi obvious ngitshelile ngathi kumnandi masimfonele because masingamtholanga masingazi ukuthi ukuphi siyasokola ngithola athi dila ngelenda ngithola ngidila nelenda siyakuhlula isitudla ne izo pitch up uyalo hello my sister hello my sister ubani uReji my sister uwebhuti angazi my sister unjani mara wena ngiyaphila njani nami ngiyaphila my sister my brother ngicomele ngapha ungaze lapha my sister sicale lapha ngiyakwazi bangakwazi okay my sister ngifikile ke namhlanje uyazi ukuthi mangifikile kusuka kwenzakalana ngithi uputu unenkinga la yabona ayani uputu unenkinga angazi if ukhe wakutshela ngale inkinga le yangibizele yona namhlanje blanking utham isikhathi sakho manje ngicomtshele njengo the way ungitshele ngakhona ukuthi kwenzakalana utham kahle bethi mina into engikhala ngayo la bethi ukuthi ngihlezi kutshela ukuthi ngifuna umntwana so manje uhlezi usho ukuthi ngizomthola kanjani umntwana ngakwazi ukuprovide so manje ukuthi my brother mina uyangitshela ukuthi my brother indoda ephandayo indoda ehlezi kujabulisile indoda like eprovidayo uphanda kuphahlula 500 ukuthi ngenze ikhanda marikhanda lakho li right imali yakho futhi khona umuntu oyenzisayo ekhaya hayi bude uyakude ngiyakude my brother uyazi ukuthi my sister uthini uthi wena umenza kanjani umntwana ohlula ukumenza isinwele nge500 phela ayinwela kufana nomntwana nawe uyazi ukuthi umntwana i3 point something wena uhlula i500 uzofuna umntwana
hayi ukuthi futhi ngisuke ngihluleka nami ngiyazama indlela engizama ngayo nawe uyazi ukuthi angisebenzi okay my sister ngathi my brother yasabe ukuyibeka le ndaba ngithola mina my brother makangitshela uthi into emudlayo ukuthi umshawa nili wena unomntwana yena kanamntwana into emkwatisayo my brother ukwatisayo vele wena unomntwana uze naye ukhona umshawa nili manje hayi my sister ungayenza ukuthi isikole silingane at least ibe 1-1 ke silingane ibe equal kuba naye abe naye umntana wakhe my sister njengomsebenzi kuqala ubaba umntana mangisami support umntana naye maka somsebenzi awumceli my brother imali for ukuthi support umntana wakho mina ayimsokolisi ngomntana nami awumsokolisi vele akakuceli inyuku for umntana akangiceli mfethu imali angicela yona nje ekhanda manje nawe uyahluleka ekhanda 500 yo ngiyazama nami ngendlela mara mpintsha okay fine uyazama ngiyakuthola uhlula 500 ekhanda iyakuhlula akuhlula umdeserve umntana yazi umntana udura kanjani athi angiyazi uyadura mfethu uyadura umntana okay cala uhlanganise 500 ekhanda ceda sozokhona ukubona ukuthi umntana nimenza kanjani because my sister said like ngiyala understand nama nengivuma ukuthi ni like ngisayide nawo thiyami ukuthi okay fine my sister siyagama umntwana uzodlana umntana akadli inhlabathi akadli ama excuse akadli nje yangithola ukudla okustraight asesemncane ufuna ibisi medication nani my sister mtshele kahle wena dingeka impahla zewinter abo doctor kumele siye kumntana ugula noma yini uzokhona wena mara my brother usahlula 500 uzokhona umntana ngizozama futhi uzozama unangaki uthi ufuna umntana mina uthi ngina 24 ngizothi 24 kulonyaka kahle 24 this year umntala mara ukho umntala enough ukuthi ungaba nomntana ngithola especially thola umsebenzi ayikho amakamera azosihlaza yes yo mara mina ngihlazi my sister ngiyamsiza yini manje uhlaza yena ngihlaza yena umntana angasebenzi ayikamondla kushuthi yondla mara my brother uthi yaphanda ngithi at least uzohlanganisa uphanda i20 rand ukuthi athenge call on wena my sister uyasebenza wena hayi ngisebenza manje niphila kanjani niyajola noma nihlala nonke noma kuyenzakalani laba mfethu ngifuna understand kuyenzakalani athi kahle futhi siyajola ngifuna ukuthi abo baby mama baby mama zokudate Vietnam ukhathela umtsholo ne ufuna ukuthi at least abe sesejardini at least kube khona photocopy or something okay bheka athi I'm advice mina njengomjida ngithola the best way ukuthi uphile grand ungasokoliseke ngithola wena thola isipani usave imali yakho uyibeke maybe after a year uthola isipani yila ungaplana khona ukuthi yenze umntana ngithola because uzobe usavile ngithola umntana uzothi makacala vela uyazi ukuthi everything is hotel une budget lo mntana lo la ekhaya ngithola mara ukuthi wena uzofuna umntwana ube ngathi umntwana uvelawe la vele nokudla mfana uzoba nenkinga ngithola thiyami uzoba nenkinga thiyami mara inkinga isipana sitholakala khuleka thiyami la ufike endaweni egrand thina ngikuyenzela ifavor ngithola ngiyenzela ifavor njengoba ukhala ngokuthi ugelezile kodwa ngithi uqedile imatric isingami la siyavuka isilungu ngiyasho ukuthi siyavuka isilungu I feel thina njenge Rich Nation TV khona into esingakuzama ngayo ngithola siyakuzama nje mara asikuzameli ukuthi uyenze umntana ngoba uyamuza my sister ukuthi akekho ready ngithi ukuthi ulegela ukushayiwa nili akusho next mfethu uzosikhava iscore mfethu oramachita group estratini ukuthi bakushawa nili imedi yakho so manje ngizosikhava nini iscore uzosikhava thola isipani uzosikhava iscore my sister ngathi akayivumi le ndaba wena uthini ngale ndaba my sister mina futhi angikholedi for umunye umntana hayi yahlupha umntana yazi umtshele my sister andiyohlupha mina ngiyibani unless uzomthatha ehlala noma makho ngizokunikeza yena uzomupha yena uyasebenza wena my sister awusebenzi abafethu uphumani kuyo le ndaba umntana advice engikuphe yona uthi uyithathe ngithola izokusiza if you are forced to forstile mara mina into ebekumele ngiyisho ngibhodlile ngithola sezophuma kuwe mfethu right ngalokho angithi ngizozama ngayo leyo ndlela uzozama advice yami uyithathile ngithi so into besizelela sesicoverile ugrand or khona kunye ufuna ukukusho
Kodwa uthi ngiyakhala ngewanile mfethu. Ngiyawanile. Angithi thina sizogaya isipani. Ceda after a year uzoyimiyenza umntana. After a year ngizobe senginangaki ke mina. My sister, uma brother uthi uyakhala wena uthini ngale ndaba? Hayi seke ngizoyisho mina. Ngimtshelile ukuthi ayenzeni. What if ke aforce ke afuna ukushara wagcina sekakumithisile uzoyenza kanjani? Maka mithisa ngaphandle. Ngaphandle? Ey, awuthamba bakay permission. Eh? Shit man. Cha ujabule kanjani? Kusho ukuthi bone plan nangaphandle awuthiyani. Bengakabi nayo plan ngoba esesho njalo phela ngazi. Uzozama iplan? Kodwa mina ngithandayo ke manje ngenze njani? I feel awuthiyami mina ngibe ready for umntana. uzomlinda. Manje nini ke lapho kuzobe mina? Angazi, ngokutshela mase ngiready. Grand ngalokho. Ngikho grand. Awukho grand. Hayi. Ngayozihenga ke. But uzihenga awuthiyami uthini wena? Yo, ngisakuthanda ukuphila mina mfethu. Usakuthanda ukuphila. Yeah. Bekezela relax awuthiyami umntana ukhona musu umntana wakhe nawe umntana wakho musu. Ufuna igazi lakho straight. Uzothola man my brother ungalweli kantini manje. Ngizogcina ngiprovidela phela lo mntana lo wale Paris. Mara ubabakhe uyamphakela musu uyamprovidela musu babakhe. Akudinga umntanami. Okay ke manje nahlukaniswa yini ke naye? Hawu usahlukanisa into zethu. Hayi bafethu le senze ikhuluma mina ngingekho bafethu. Mzansi iRich Nation TV bafethu njengenjwayelo ngifikile lana bafethu my brother hayi uyayiphikisa namanje uthi yena ufuna ukuba nephotocopy yakhe ufuna igazi lakhe uma isister uthi no bafethu ningayindawo nibambeni kanjalo ningakhohlwa ukulike nishare niphinde subscribe bafethu ngoba mina nengizohlala la my brother liba ngirepeatela into e1 ngoba ngiyamtshela ukuthi awusebenzi kanti ukhalelana thama ukhalela yeke ukulwela so iceda bafethu siceda